verse 1. John chapter 12 verse 1. Jesus. Ngakho kuseyizinsuku eziyisithupha ngaphambi kwePhasika uJesu wafika eBethaniya lapho wayekhona uLazaro uJesu amvusa kwabafileyo. Base bemenzela ukudla khona. uMarta wayephaka, kepha uLazaro wayengomunye wababehlezi ekudleni naye. uMaria wayesethatha ilitha lamafutha enadi lodwa elinenani elikhulu, wagcoba izinyawo zikaJesu, wesula izinyawo zakhe ngezinwele zakhe. Indlu yagcwala iphunga lamafutha. Kepha uJuda Iskariyote, omunye wabafundi bakhe obaza kumkhaphela, wathi, yini ukuba lawo mafutha engathengiswanga ngawedanariyu abangama300 kwaphiwa abampofu na? Washo lokho kungengokuba ekhathalele abampofu, kepha ngokuba eyisela, ephethe isikhwama eba okufakwa kuso. Ngakho uJesu wathi, miyeke ukuba awalondolozele usuku lokumbelwa kwami. Ngokuba abampofu ninabo njalo, kepha mina aninami njalo. Ngakho isixuku esikhulu sabaJuda sezwa ukuthi ulapho. Beza ke kungengenxa kaJesu kuphela, kepha ngokuba babona uLazaro abemvusile kwabafileyo. Kepha abapristi abakhulu benza icebo lokuba babulale noLazaro, ngokuba ngenxa yakhe abaningi babaJuda bamuka bakholwa nguJesu. Amen. Yes. John chapter 12 verse 1. 6 days before the Passover, Jesus came to Bethany where Lazarus lived, whom Jesus had raised from the dead. Here a dinner was given in Jesus' honor. Martha served while Lazarus was among those reclining at the table with him. Then Mary took about a pint of pure nard, an expensive perfume. She poured it on Jesus' feet and wiped his feet with her hair. And the house was filled with the fragrance of the perfume. But one of his disciples, Judas Iscariot, who was later to betray him, objected. Why wasn't this perfume sold and the money given to the poor? It was worth a year's wages. He did not say this because he cared about the poor, but because he was a thief. As keeper of the money bag, he used to help himself to what was put onto it. Leave her alone, Jesus replied. It was intended that she should save this perfume for the day of my burial. You will always have the poor among you, but you will not always have me. Meanwhile, a large crowd of Jews found out that Jesus was there and came, not only because of him, but also to see Lazarus, whom he had raised from the dead. So the chief priests made plans to kill Lazarus as well, for on account of many of the Jews were going over to Jesus and believing in him. My God. Let us pray. Father, we thank you for your word. We thank you for your grace. In Jesus' name. Amen. Hallelujah. Nikhona bazalwane. Liteng bazalwane, Mhlambe sonke bakhona abaphethe amabhayibheli. ba teng ba tshwarang dibebele, Let us read ngamabhayibheli esiwaphethe. ha re baleng ka dibebele tsa rona. Verse 1 until verse 6. Ha re Asifunde baleng sonke tshela bazalwane. verse 1 of verse 6. Asifunde sonke 1, 2, 3. So 6 days before the Passover feast.
Hallelujah. Hallelujah. I want to talk about this message Ke for a batla few ho bua minutes. ka molaetsa ona. Nikhona? Le teng, Nikhona bazalwane? le teng bazalwane. Everything we do, Kaofela ntho e re etsang, let us do it for God. ha re Amen. etsetseng Modimo. Hallelujah. Hallelujah. Nikhona kodwa? Le teng, Tell your neighbor, whatever you do, jwetsa ka pele ha hore ntho e nngwe le nngwe o e etsang, do it for Jesus. e etsele Jesu. Yes. Say it again. Whatever you do, Mo jwetsa hape hore ntho e nngwe le nngwe o e etsang, do it for Jesus. e etsele Jesu. You know, when I was reading here, I Hane ke began bala to mo. learn something. Ke qadile ka e ruta. Nikhona bazalwane? Le teng bazalwane. Cela nibe nami ngiyavala khona manje. Kopa le be le nna ke tlo kwala ona jwale. Yonke into oyenzayo, Kaofela ntho e etsang, tell yourself that you are doing it for God. e jwetse hore o etsetsa Modimo. Hallelujah. Hallelujah. You know, when I was reading here, I began to learn something. Hane ke bala mona ke qadile ka e ruta Ukuthi hore lithi iBhayibheli eBethany Bibele re ko Bethel kwakukhona owesifazane by the name of Mary. nona le mmena bitswa ka hore ke Mary. But you know, I was shocked to realize ukuthi in that gathering Ke ile ka mmakala hore ho kopano ena eo there was Mary nona le Mary who anointed Jesus. a ileng a tlora Modimo But in the Jesu. same gathering, Empa ho kopano ena eo there were crowds of people nona le batho ba bangata who came to see Lazarus ba neng ba tlile ba tlo bona Lazarus because they heard he died hobaneng ba ile ba utlwa hore o ile a and shwa. Jesus had risen him. Jesu a mo tsosa. Jesus had raised him Jesu o ile a mo tsosa from the dead. ho ba shwileng. So, kwaba khona abantu abaningi who came to see Lazarus. Wa tlala batho ba bangata ba tlo bona Lazarus. But in the same gathering, Empa hona ho kopano ena eo there was Martha nona le who Martha was so busy a ne a le busy haholo cooking and preparing supper for Jesus. a pheha a etsa But dijo in for the Jesu. same gathering, Empa ho kopano ena eo there were disciples nona le who barutuwa were going with Jesus. ba ne ba tsamaya le Jesu. In the same gathering, Ho kopano ena eo there was a man nona le monna called Judas a neng a Iscariot butswa ka Judas Iscariot who was walking with Jesus a ne a tsamaya le Jesu but wanted to betray him. empa na batla ho mo lahla. But in the same house, Empa ho ntlo yona eo there were Pharisees e re nona le bafarisi who came ba ileng batla not to see e Jesus seng ho tlo bona Jesu and not to celebrate resurrection. e seng ho tlo thabela ho tsoswa. Kwakukhona abantu ababezodumisa uNkulunkulu ngakwenzile kuLazarus. nona le batho ba tlo rorisa Modimo ka seo a Kodwa, se entseng ho lithi Lazarus. in the same atmosphere, Empa hona moo there were Pharisees who came to kill. nona le bafarisi ne ba tlo bolaya They wanted to kill Lazarus again. ne ba batla ho bolaya Lazarus hape. Can you see ukuthi in one gathering La bona hore ho kopane engwe there were different kind of people? nona le mofuta o fapaneng wa batho. One gathering, Ho kopano engwe Jesus was there, Jesu na le moo but murderers were there. empa le babolai ne ba le moo They came to search ne ba tlo sheba how they can kill a man hore ka ba bolaya jwang who monna had been risen. a ileng a tsoswa They were there. ne ba le teng I mean, they gathered like us, like ne ba this. kopane jwalo ka rona. When you saw the gathering, Ha ne o bona kopano you eo would think ukuthi laze lalikhulu ibandla. nona no re kereke e kgolo Laze lalikhulu ibandla. ya ka ba kgolo kereke Ngoba ubona uJesu khona. hobaneng o bona Jesu o Kodwa teng kuleli bandla lalihlangene. empa ho phutheho yena e Yebo kopane uJesu wayekhona. yeah Jesu na le teng Kodwa I want to tell you something today. empa ke batla o jwetsa se seng ka Ukuthi Jesu though Jesus was among them, le ha Jesu na le moo le bona kodwa akusibo bonke ababekhona bezodumisa empa ne uJesu. se le bona kaofela ne ba tlile ho tlo rorisa Abanye Jesu babezocinga ba phakathi bang ne ba tlo sheba ka ukuthi ha kunendoda eke yabekwa ho izandla bona le monna yaphila. kileng a beha Lithi matsoho iBhayibheli babecinga le indlela bang ne ba sheba tsela yokuthi le ndoda ingabulawa ya hore kanjani ba ka futhi. bolaya jwang monna yona hape Devil had killed Lazarus, ne ba batla ho bolaya Lazarus but Jesus prayed for him. empa Jesu o ile a mo rapela uNkulunkulu wamvusa uLazarus. modimo wa mo tsosa Lithi Lazarus iBhayibheli kwafika abantu kwafika isixuku pele wa fihla batho ba bangata kwabangazuthi sizodumisa wa uNkulunkulu bankare ba tlo rorisa modimo ngokuvuswa ga kukaLazarus. o tsoseletsa wa re Lazarus Kanti
kanti among them Hanti ubone. kunabantu abazocinga Ho na le batho ba tla ukuthi sheba. lo ovusiwe kwabafile Hore yo a tsusitsweng wa bashileng. singambulala kanjani futhi Bolaya jwang ha. ake ngilitshela ibandla laseharrismith namhlanje Namhlanje phutho ya Harrismith kajeno. it's not every time when you see people gathered Ha se bona batho kaofela ha ba kopana. uyitshela ukuthi laze lalikhulu ibandla O jwetsa hore phutho e kgolo. akusibo bonke abazodumisa Ha uNkulunkulu se bona kaofela ba tla rorisa kodwa abanye bazocinga Empa ba bang ba tla sheba. ukuthi obani laba babekuyizandla baphila Hore ke ba mang ba beilweng matsoho ba singabenza kanjani bagule Re ka ba futhi etsa jwang hore ba kule hape. it's not every gathering Ha se kopano kaofela. that is having people with one accord. E nang leng batho ba tsamayang ka tsela e nngwe. Whatever you do, Kaofela ntho e etsang. oh my God, you know, I want to teach you what the Holy Spirit was teaching Ke me. batla ho ruta se mo halelang no ruta sona. Whatever you do, Kaofela ntho e etsang. whatever, Kaofela ntho e tell etsang. me whatever Jwetsa ka pela hao hore kaofela ntho e Whatever. etsang. you do, Ntho e nngwe le nngwe e do it for etsang. God. E etsetse Modimo. You know, labantu babehlangene njengoba nathi sihlangene. Batho ba ne ba kopane jwalo le rona re kopane kajeno. Jesus was there. Jesu na le moo. The crowd was there. Kopano ne le teng le moo. Abafundi bakaJesu were there. Barutwa ba Jesu ne ba le moo. Uyabona abantu mabehlangene Batho ha ba kopane. inhliziyo zabo Dipelo tsa bona. ziyachaza kangcono ukuthi yini abayihlosile. Di a hlalosa hore ke eng ba e batlang. Hallelujah. Hallelujah. Can I tell you this? Ke kopa ho jwetsa Many se. people have fallen Batho ba bangata ba wele. though they went to church. Le ha ne ba ile kerekeng. Ngoba bathe mabefika enkonzweni Hobaneng ba itse ba fitla kerekeng. bayitshela ukuthi sonke ngoba sihleli la Ba jwetsa hore kaofela jwalo re dutse moo. sizodumisa Re uNkulunkulu. tlo rorisa Modimo. Kanti abanye bazocinga Hanti ba bang ba tlo sheba. ukuthi lo mzalwane obegula singamgulisa Hore kanjani. mzalwane yona a kula re ka mo kudisa jwang hape. Yini eyenza lo muntu abusiseke kangaka? Ke eng e etsa hore motho yo a hlonofatswe Singamenza hakana. kanjani ahlupheke Re futhi? ka metsa jwang hore a sokole hape. That is why ufika enkonzweni musuqala zabantu kodwa bheka Ke uJesu. ka hoo tshwantsho ga o fitla kerekeng o se Ngoba ka sheba batho, o awumazi shebe lo muntu Jesu. ohlele eduze kwakho ukuthi yini inhloso yakhe Hobaneng ngokuba o tsebe hore motho senkonzweni. yo a dutseng pele ha o tletse eng mona kerekeng. You know, if you can hold that secret, Ha o ka tshwara sephiri when we seo. go to church, we will go for Jesus, not Ha o for tla people. kerekeng o tla tlela Jesu e seng batho. Abantu abaningi balimele emabandleni balinyazwe ukuthi bafike enkonzweni bayitshela ukuthi wonke umuntu okhona uzodumisa Batho ba uNkulunkulu. bangata ba limaditswe ke hore ne ba ijwetsa hore kerekeng kaofela re Kanti tlile ho tlo abanye ngosa bathi Modimo. usathane ukuzobheka wena ukuthi yini le kwenza ukuthi ubiyeleke Kanti ba bang ba bengakhoni rometswe ke ukuloya Satan. bengakhoni ukuqalekisa. A tlo sheba hore ke eng ya Modimo o etsetseng yona. Whatever you do, Kaofela ntho e etsang. do it for Jesus. E etsetse Jesu. Tell your neighbor, Jwetsa ka pela hao. whatever you do Ntho e nngwe le nngwe e etsang. in the house of God, Ntlong ya Jehova. do it for God. E etsetse Modimo. Look at the let's get Bible. Bibele e re uJesu Jesu uma eseBethany ha ne a le Bethel kwaqhamuka owesifazane o ile wa hlaya wa mosadi uMaria uMary Maria usisi kaLazarus. ausi wa Lazarus. Lithi iBhayibheli wabulala iperfume Bibele- expensive. Bibele ga bolaya perfume e ne e tura haholo. Lithi iBhayibheli le perfume yayibiza inani Bibele re perfume ena elalingana nomuholo womuntu for unyaka wonke. ne e ka lekantsha le moholo wa motho wa selemo kaofela. Hallelujah. Hallelujah. When people were gathered, Ha ne batho ba kopane, uMaria usisi Maria ausi wa Lazarus kaLazarus wafika wabulala iperfume ebizayo a fitla a bolaya perfume e turang wanikela ngayo a neela ka yona wagcoba inyawo kaJesu wamgcoba inwele a tlotsa maoto wa Jesu le I mean moriri wamsula ngeinwele zakhe. a msola ka moriri wa hae. Lithi iBhayibheli when they were gathered like that, Ha ne ba kopane jwalo, I think engqondweni kaMaria ke a nahana kelellong ya Maria she thought o ile a nahana bonke abantu bazomshayela izandla kaofela batho ba tlo mo shapela that matsoho you are giving to Jesus. hore wa neela ho Jesu. Kanti akazi ukuthi Hanti ha tsebe they hore may be close to Jesus. ba ka ba close le Jesu, Kodwa abanye inhliziyo zabo zikude empa ba bang noJesu. dipelo tsa bang di hole le Jesu. Lithi iBhayibheli uma
enikele qobo uJesu ngeperfume ebizayo. ebile ha ne a tlotsa Jesu ka perfume e Lithi turang. lithi iBhayibheli ismell sagcwalisa indlu yonke. Bibele re ile yang kga ntlo kaofela. Umnikelo walo wesifazane washintsha iatmosphere. Monielo wa mosadi yena o ile a fetola Lithi iBhayibheli atmosphere. kwanuka kamnandi endlini. Re Bibele o ile yang kga monate ka tlung. Ngelinye ilanga ngoke ngikhulume nje ngomnikelo Ka ngelinye letsatsi ilanga. leng ke tla bua ka Ngelinye monielo. ilanga, not- Ka letsatsi le leng. Lithi iBhayibheli lo wesifazane remember Bibele re yo mosadi. yabona uMaria lesikhuluma ngaye. Maria yo re buang ka yena. Kwakuhuye uMaria kuLazarus Ne le Maria, Lazarus, kuMartha, they were sisters and le brothers. Martha, ne le batho ba ntlo e Kodwa lo mong. Maria athi ama-theologians engakaphenduki wayidayisa ngomzimba. Empa pele re Maria ana so fetohe na re rekisa ka mmele. I-community yonke yayiwazi amahlazo akhe. Kaofela batho ne ba tseba di bitsa hae. Kodwa kwathi engahlangana noJesu, Empa o itse ana kopana le Jesu. intombazane ebiyaziwa ngamahlazo A o sana tsebang ka di. yashintsha impilo yayo. Bophelo ba hae ba Ngoba fetoha. akekho umuntu ohlangana noJesu impilo yakhe Hobaneng ifana. ha hona motho a kopanang le Jesu bophelo ba hae bo sa Abantu fetohe. bengawazi amahlazo Le ha akhe. batho ba ka tseba di bitsa hae. Mawudlula benikini ikhanda. Ha o feta ba niene hloho. Kodwa lithi noma ngabe abantu babenikina amakhanda makudlula uMaria kodwa wathi engahlangana Le ha noJesu batho ne ba tseba ka yena empa itse ana kopana le Jesu. yashintsha impilo yakhe. Bophelo ba hae ba Oh my fetoha. God, customer singivumele. Can I tell you this? Ke kopa o jwetsa se. Lo Maria esikhuluma ngaye Maria yo e re buang ka ngoba yena. simbone enikela nje. Jalo re mmona niela. Wayengaqala ukunikela. Na sa qale ke o niela. Wake wanikela ngale perfume ebizayo ngenkathi esindiswa. O kile a niela ka perfume e turang ha ne a pholoswa. Khuluma ngakho ngelinye ilanga. Ke tla bua ka yona ka letsatsi le leng. The time ephenduka Ha ne a fetoha. wanikela. O ile a niela. Kwathi sekusele 6 days uJesu abethele. O itse so setse matsatsi a 6 Jesu a That bethela. girl ekade yaziwa ngezinto ezimbi Ka a o siana tseba ka ntho tse mpe. yathola i-revelation A fumana yokuthi tsoseletso. le ndoda izoyethuneni. Hore monna yo o tlo ema bitleng. Let me anoint him with an expensive strong perfume Ke mtlotse ka perfume e turang. ukuze ezothi noma engangena ethuneni Hore le a ka kena mabitleng. engangenwa iphunga lokubola. A se ka kenwa ke unkga wa mpo. Ingane encane uMaria A o saminyane wathola isambulo A bazalwane fumana tsoseletso. sokuthi angiqobe uJesu ngeperfume Hore ke tlotse Jesu ukuze noma engangena ethuneni hore le ha ka kena ka hara iphunga lethuna monkga wa perfume. lingangeni kuJesu Ke la kena o yena. ngenxa yomnikelo Ka wakhe. lebaka la monielo wa Ngamanye hao. amazwi lo sisi Ka mantswe a mang mosadi yo. she covered Jesus. O ile a tlotsa Wathi Jesu. noma engangena ethuneni Le ha ka kena kodwa lebitleng. ngowami umnikelo Ka monielo wa iphunga lethuna monkga wa lebitla. angeke lihlale phezu kwenkosi Ha yakho. dula o morena wa ka. Bangaka abantu abazothi Ba bakae batho ba tlo reng? as long as I'm in the church Ha ntse ke le kereke. ngenxa yomthandazo wami Thapelo ya. noma abasalwane bengathi go through some Le ha things basalwane ba ka feta ho kodwa tshotseng. amaphunga ezinto abadlula kubo Ba unkga wa ntho ba feta ho angeke tsona. afinyelele kubo. Ha di no kena ho They shall be bona. covered by the offering of our prayers. Ka tswa ke yo Hawu, fa. bapho mama namhlanje Charis Ba teng batho ka shano shano. abazospend isikhathi bethandaza Ba tlo nka nako ba rapela. bethandazela iy'ngane Ba zase-Harrismith rapela bana ba Harrismith. bethi baba noma bengadlula la kuneyidakamiswa Ba khona leeto le ba ka feta ho ditaba. kodwa ngenxa yomthandazo Ka yethu lebaka la thapelo tsa rona. imithandazo yethu izobabiyela abantwana Thapelo tsa rona bethu tlo ba tshireletsa. amaphunga endawo Monkga wa pleke. angeke ahlale phezu kwabantwana bethu Dula ho bana ba rona. yabona bethu Maria O bona mme a re. eyami perfume. A re ka perfume ya ka. Can you borrow me a blanket like this? I see something like this. Ho na le ntho e ke e bonang. It's like a bethu Maria Ho no ka re Maria o re. uJesu Jesu. uyethuneni O ya lebitleng. kodwa ngomnikelo wami Ka monielo wa. ngizomfihla uJesu. Tshireletsa Jesu. He will be covered O tlo tshireletsa. by the smell of my perfume. Ka unkga wa perfume wa. Uzethu noma engena O ethuneni tlo le ha kena lebitleng. ukubola kunganuki kuye Unkga o ska unkga o ye. ngenxa yomnikelo wami. Ka lebaka la monielo wa. Bangaka abantu Ba namhlanje bakae batho ka Jesu. abazothi I shall give with my Ba time. re ke tlo neela ka nako ya. Ngizohlala emthandazweni. Tlo dula thapelong. Ngithandazela abantwana basentabazo. Thapela bana ba itabazwe. Ngithi ngowami umnikelo. Nna ka monielo wa. Ngowami umthandazo. Thapelo ya. Noma behlula ogwadule. Le ha ke feta tseleng. Noma
bedlula emlilweni yakulezi insuku zokugcina kodwa imililo ngeke ibashise namhlanje ngiyathandaza egameni likaJesu uNkulunkulu akasivusela abantu bomthandazo abantu abazothandazela iyouth abantu abazothandazela ibandla beoshakatha bethi ngenxa yomnikelo wami ngiyanqaba labantwana bami ngiyanqaba labantwana bakule ndawo noma bengadlula in the valley of the shadow of death kodwa ukufa ngeke kubabambe noma bengadlula emlilweni kodwa umlilo ngeke ubashise siyanikela nangemnikelo nakumthandazo yethu siyanikela nangesikhathi sethu siyohlala emthandazweni sithi baba imali mhlawumbe anginayo kodwa ngiyanikela ngomthandazo ngiyanikela ngesikhathi sami sizohlala emthandazweni bese mbiyela abantwana bami bangaka abantu namhlanje abazonikela ngesikhathi sabo benikele ngemthandazo yabo ukuze uNkulunkulu avikele isizwe sethu. That was the offering of Mary. Kuneminye iminikelo bazalwane that causes people to be protected. Kuneminye iminikelo bazalwane ya kunabantu ebandleni akunankinga ukuthi laphana kwakukhona ababulala akunankinga akunankinga. It is a fact they were there. Ababulali they were there. Jesus was there, but the murderers were there. Jealous people were there. Angry people were there. Ithi iBhayibheli neyigebengu zazikhona kodwa noma singabakhona igebengu kodwa bakhona oMaria. Hey bazalwane, can I tell you something? In the church Jesus was there. The murderers were there. Jealous people were there. Ebandleni bazalwane bakhona abantu abangababulali noma ngabe uJesu khona ebandleni bakhona abantu abanenzondo noma ngabe uJesu khona bakhona abadayisi lonke lolu hlobo they gathered in one place. Jesus was there. Yazi abantu bakuyekile ukukholwa ngoba bathe bengena enkonzweni bathi kanti enkonzweni kunje kunabantu abanomona enkonzweni baphuma bahamba kanti uJesu khona noma banomona bekhona kodwa bamkhipha uJesu noma babulali bekhona kule gathering noma babulali bekhona emabandleni kwasike isikhathi bafika nabathakathi bangene behlale phansi kanye nathi kodwa noma bengabakhona abathakathi simi ngento eyodwa simi ngento eyodwa ukuthi uJesu khona uJesu khona. Yabona kumele abantu bekubona uvuka ekuseni uthathe iBhayibheli lakho uthi ngisaya enkonzweni bese bethi uyapha enkonzweni awazi nabazalwane bayahlebana awazi nabazalwane bayazondana engale nkonzweni kunomama usibani banokuzondana bese uthi wena nasebhethani babekhona babenjalo babekhona babenjalo. It shall not discourage me. The presence of witches shall never discourage me. The presence of murderers shall never discourage me. Enkonzweni ngiyaya noma bekhona babulali noma bekhona bahlebayo
kodwa simi ngento eyodwa uJesu wethu khona. As long as as long as Jesus is there, as long as Jesus is there, I shall continue to go. I shall continue to go. Yebo bakhona babulayi, yebo bakhona bakhuluma indaba, kodwa uJesu khona, kodwa uJesu khona. Can I answer some people today? People who are discouraged, balimele bahlele emakhaya, abasakhonzi ngoba bangena enkonzweni, bafike balinyazwa abantu. Izothi ye mama sukuma, ulinyazwe abantu kodwa ulinyazwanga uJesu. As long as Jesus is there, I shall continue. I shall continue. As long as Jesus is there, as long as my Jesus is there. If you believe, shout hallelujah. Bazofika kuwe bethi ungaya enkonzweni, ave benenzonda abazalwane, bese wena ubuza umbuzo owodwa, ngabe uJesu khona yini? Ngabe uJesu khona yini? Mangabe uJesu ekhona, I shall continue to go there. I shall continue to go there. Bethi abange mntanami, mntanami ungaya enkonzweni. Uyamazi umntwana kaSibani ba wamithiswa enkonzweni, aba isonto labazalwane ngelinyanya kabi ngoba umntwana kaSibani bani wamithe sesontweni. Kunabafana bazigebengu esontweni, bese wena ubuza umbuzo owodwa, uthi noma bekhona abafana bazigebengu esontweni, kodwa ngabe uJesu khona yini? Ngabe uJesu khona yini? Angisayela abafana bazigebengu, kodwa ngiyela uJesu. Obana bathi kusukela namhlanje I shall go to church because I want my Jesus. Ngifuna ukuhlangana naye, ngifuna ukuhlangana naye. uMaria wayekhona. Maria wayekhona uMaria. AmaZulu athi I shall be here. AmaZulu, they decided to be here not because the murderers were there, not because jealous people were there, but because Mary was there. Charis Missionary Church, noma bengabakhona abantu abangasifuna abazonda, kodwa AmaZulu akhona ngoba bakhona uMaria, bakhona uMaria, bakhona uMaria. Abantu bomthandazo, abantu abafuna uNkulunkulu, abangabheki abantu. Kwakhala uMartha ngelinye ilanga, wa-accuse uMaria. Yabona uMaria, wabona Maria is a kind of a Christian that is always criticized. One day she was criticized by her own sister. Ayikho into ebuhlungu njengokugxekwa abantu bakithi. Kwasuka uMartha wathi weJesu, awumboni yini uMaria ukuthi uzenza ngcono, uhleli lapha enyaweni zakhe, kodwa mina ngibhizi, mina ngibhizi, mina
ngiwasha izitsha, busy ke tlatswana le busy dishana, mina ngiyapheka. ke busy ke a pheya. Yini ungamxoshi uMaria? Ke eng o sa tebele Maria? Wathi uJesu kuMatha, Jesu a re ho Martha, wathi Martha wena ukhethe into a re Martha wena o yokuba kgethile busy. ho ba busy. Kodwa uMaria Empa Maria ukhethe into eligugu. o kgethile ntho e Ukhethe ukuhlala enyaweni zakhe. kgethile ho dula maotong wa ka. And mekhuluma uMatha, Ene hane Martha a bua, uMaria akazange akhulume. Maria Azange asho lutho uMaria. Wathi ngiyakuzwa Martha uyakhuluma. Kodwa ngizoqhubeka ngihlale enyaweni kaJesu. Ngizoqhubeka ngihlale enyaweni kaJesu. uMaria azange akhuluma aphendule. Kodwa ngiyacabanga nje ukuthi wakhuluma nenhliziyo yakhe. But the noise I'm hearing is a noise coming from outside. As long as I am on the feet of Jesus Christ, noma bengakhuluma abantu, kodwa mina ngizohlala enyaweni. Lapha abantu eCharisi namhlanje abathi noma ingakhuluma intabazwe, kodwa mina ngizohlala enyaweni. Noma sengixekwa abazali bami, noma sewuxekwa zihlobo zakho, kodwa I've got a solution for you today. Hlala enyaweni zikaJesu. Ungayishiyi indawo yakho yomthandazo. Can I tell you something bazalwane? Yabona oMaria abayilweli izimpi zabo. Abayilweli izimpi zabo. Maria bahlale enyaweni. Bahlale enyaweni. Sifike izitha zizokhuluma, kodwa bona bahlale enyaweni. Besamazulu edila nezitha zabo. Lithi iBhayibheli kwaphendula uJesu wathi we Martha, leave her alone. Leave her alone. Ethula uMaria. Ngizokhuluma nabantu namhlanje na. We are entering a season. Sizothula thina. uJehova uzosilwela. uJehova uzosilwela. I prophesy upon your life. I declare upon your life. Wena uzothula. Uhlale enyaweni. Uhlale emthandazweni. AmaZulu uzokwazi ukuthi leave her alone. Leave her alone. Leave her alone. I declare in the name of Jesus. Kunabantu namhlanje abathakathi bebethi bayaqeda ngawe. Imfamona bezithi ziyaqeda ngawe. Kodwa ngizwe izwi olivela ezulwini. Lithi leave her alone. Leave him alone. Leave her 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 alone. Thina sithi sithule. Sithi sithule thina. Kodwa labe sihamba nabo, ingelosi esihamba nazo asithuli bazalwane. Uyabona wena uthulele ebusuku, befika abathakathi, abanye behamba ngeyimfene, abanye behamba ngezinkwa. Ulele ebusuku, kodwa ngoba uhlobo lomzalwane oluhlala enyaweni, oluhlala emthandazweni, ingelosi ebusuku kwakho sigijima ideke lonke sithi leave her alone, 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 leave her alone. Asihambi sodwa, kunoJesu osilwelayo, kunoJesu osikhulumelayo. If you believe, shout hallelujah. Maria wayekhona ene arite ubekade ekhona. Maria Maria ubekhona. unalite.
uyazi ngiyathandaza namhlanje Ke a rapella kajeno. baba namhlanje Charis Tate kajeno Charis. akusivusele oMaria Apa go tsuseletsa bo Maria. abantu abangaphenduli Batho ba sa arabe. abantu abahleba ngawe musu baphendula Batho ba se bang ka wena o ske wa ba wena araba. hlala inyawe Wena dula maotong. inyawo zalo hleli kuye Maoto wa yo o dutseng ho lo tsona. hleli kuye Yo uzokukhulumela a dutseng ho yona o tla o buela. engani washo njalo uMoses Mose o ile a tjho wathi jwalo. niyakuthula A nini re nna ke tla o thola. niyakuthula nini Nna ke tla thola. uJehova Jehova. uzokuniluwela O tla lwanela. ye mama I declare in the name of Mme ke a Jesus declare kajeno. uJehova uzokuluwela Jehova o tla o lwanela. uJehova uzokuluwela Jehova o tla o lwanela. lamaGibhithe wabonayo Ayikgipita wa bona. angeke uphinde Ha wabone o no phinda wa bona. yebo you do not have weapons Ha ona di-weapon. kodwa as long as uhleli Ha inyawe fela o dutse maotong. amazulu azokuluwela Lehodimo le tla o lwanela. ngoba nabathi ngilwele Jehova Ba bang ba reng o lwanele Jehova. siyami namhlanje Kajeno se. yazi ngifuna ukushumayela ngale ntumo ngcwele athi engifundisa ngayo Ke batla ho reka ka ntho e bohalelang no ruta yo. yizwa izwe livele ezulwini Empa kutlwa lentswe le hlayang lehodimo. lithi enough is enough Re so lekane. uNkulunkulu uzokuluwela Modimo o tla o lwanela. bakhuluma ngawe Ba bua ka wena. bakubukela phansi Ba o shebella fatshe. bayahleba Ba o seba. kodwa maye kubo Empa e o uNkulunkulu uzokulwela Modimo o tla o lwanela. I see you entering a Ko season bona ho kena o na. whereby you shall fold your arms O like tla this ka tshwara matsoho and fela. watch the Lord fighting your O shebelle battles. Modimo a o lwanela. uNkulunkulu uzokulwela bebhekile Modimo o tla o lwanela ba o shebile. uNkulunkulu uzokulwela Modimo o tla o lwanela. uNkulunkulu uzokulwela Modimo o tla o lwanela. asangalo uMaria A re se ke ra makala jwalo. impi uMaria waye understand the art of war Ntwa Maria o ile a she a understood utlwisisa. for me to win this one O ile a utlwisisa hore ke I win need ntwa e. uhlale enyaweni Tshwantsho hore ke dule maotong. iBhayibheli Bibele e re kwafika nabafarisi ba fitla le bafarisi. babezokwenza Ne ba tlo etsa. babezocinga lovusiwe Ne ba tlo sheba yo a ileng a tsuseletsa. babehlelile ukuthi lovusiwe Ne ba plane hore yo a ileng a tsoswa. bazombulala futhi Ba tlo mpolaya hape. devil is a liar Satane o maka. yabona uSathane Satane. uma eke wazama ukuyiqeda impilo yakho Ha ile hore kile a leka ho qeta ka philo ba hao. akagoqi izandla uyabuya Ha duli fela o ya khutla. uyabuya Wa khutla. that is why akumele siba abazalwana abalalayo Ke ka ho sa tshwantsho re be bazalwane ba roballang. just because God have blessed you doesn't mean Satan is Hore- resting hore fela modimo ile o hlonofatsa ha o tjho re Satane o thotse o lithi dutse iBhayibheli fela. bafika bezombulala futhi Bibele re bele ba fitla ba tlo mpolaya hape. ngamanye amazwi uma kuwukuthi wena bowugula waphila Ka mantswe a mang ha ile hore wena o kile wa kula wa uSathane phela. uzothumela abantu abazofika bebona ukuthi ungaphinda ugule kanjani Satane o tlo romella batho ba tlo sheba hore o ka uma kula kade jwang kade hape. uhlupheka uNkulunkulu Ha wakuphakamisa ile hore no sokola modimo a o uSathane phahamisa. uthumela abantu abazokubuyisela kule nto Satane ekade o kuhlupha romella batho ba tlo kgutlisetsa Lithi morao ho ntho eno o usenkonzweni sokodisa. usuku lokhu ujonga abantu Ha o le kerekeng o se ke kodwa wa funa sheba batho. uNkulunkulu ngoba mhlawumbe lo muntu ohlele eduze kwakho umfarisi Batla modimo bane le motho o dutse ka eno ka thola hore ke uthunyiwe mofarisi. ukuthi akubuyisele kule simo O uNkulunkulu romelletse akhiphe kuso hore ya o kgutlisetse mo o no o le teng hape. manga lo muntu kade isidakwa wasindiswa O makale motho e ne le letawa a bese pholoswa. qhamuka umzalwane wena sowusindise wasaphuza azokofara utshwala O bo hlaye mozalwane so pholositswe ha o nami sane. ngisindisiwe mos kodwa ngiyoma siyoma A re le ne ke pholositswe empa athi ba konne. kanti wena umfarisi Anthe ke mofarisi. uzokubuyisela la uNkulunkulu akhiphe O tlo o kgutlisetsa mo modimo a o ntshitseng teng. ngiyathandaza namhlanje Ke a rapella ka jeno. bonke abafarisi siyabahlulekisa Kaofela bafarisi re a bonke ba abantu hloka. abathunyiwe empilweni yakho ukuzokubuyisela kwizolo lakho Kaofela batho ba romeng bophelo hao ba tlo o kgutlisetsa morao. bafuna uphinde uyohlupheka Ba futhi batla o lo sokole hape. maye mina ngiyakwazi ukuhlupheka Nna ke a o tseba o sokola. ngiyakwazi ukuhlala ku-one room sibe u-6 Ke a tseba o dula o roma e nngwe re le six noma ka engafika hao. usathane efuna ukungibuyisela ku-one Le room ha Satane a ka fihla ba tla o nkgutlisetsa ngiyanqaba morao. ngegama Ke a likajesu hana ka lebitso la bonke Jesu. abantu la ekhaya namhlanjena Kaofela batho ka mona usathane na. afuna ukubabuyisela emuva Satane a batla o ba kgutlisetsa we break them in the morao. name of jesus Ra ba hlola ka lebitso la Jesu. asibuyele emuva Kgutlelle morao. o bana bathi asibuyele emuva Kgutlelle morao. obana jarisi namhlanjena Ka Jesu. abathi asibuyele emuva Kgutlelle morao. I shall
not be sick again. Ha ke no kula I hape. shall not be poor again. Ha ke no sokola The hape. devil is a liar. Satana o manga. Siyabahlulekisa amandla bomnyama. We break every power of Satan. Awahlola amandla wa Satana. Wonke amandla athi wena buyele emuva. Awufele ba re ngikhutlele Wonke morao. amandla athi buyele uyahlupheka futhi. Awufele amandla a re ngolo sokola Siyawahlulekisa hape. ngegama likaJesu. Awona ka lebitso la Jesu. Asibuyele Ha re emuva. kgutlele morao. Sasizidakwa. Ha re le matao. Asibuyele etshwaleni. Ha re kgutlele jwale. Sasihamba izangoma. Ha re tsamaya dingaka. Sikhipha imali. Re ntsha tjhelete. Kudlalwa ngathi. Kudlalwa Ho ngathi. bapalwa ka rona. Sishawa zilwane. Re shapa ke diphoofolo. Sishawa zilwane. Re shapa ke diphoofolo. Oh my God. Kodwa sibuyele emuva. Empa ha re kgutlele morao. Asibuyele emuva. Ha re kgutlele morao. Imizimba yethu Mmele ya rona. siyibulise egazini likaJesu. E kene ka hara mmadi wa Jesu. Siyibulise egazini likaJesu. Kenya ka hara mmadi wa Jesu. Siyibulise egazini Kenya likaJesu. ka hara mmadi wa Jesu. Yazi ngeke ngatshela uma wami Ho na le mekile ka mjwetsa. wathi umama ngenkathi ekhulelwe A re ha ne a rapella. beqasha imoto Ba hirile koloi. yenkosi yakwaMthiyane Ya morena wa ha Mthiyane. eyotete esibhedlela engolezana Alo pepa hospital. kwakusalwa i-ANC ilwa ne-IFP Lo lwana ANC lwana le IFP. uthi bafika amaqabane ayidubula imoto Ba re ba fitla ba thunya koloi. khona umama nesisu ngaphakathi Me wa ka ka hara le kodwa mmele. kwabonakala amabhulethi edlule Empa o bona la bullet di fita kwabona fela. amabhulethi edlule Di bullet di fita fela. befika esibhedlela Ha ne a fitla hospital. wahlala esibhedlela wateta A dula a pepa. kwahlala umntwana ngawa Wa dula ngwana ka ngangenwa yena. insimbi la A kena ke nginengozi la tshepi mona. ngahlala 6 months esibhedlela Ka dula dikgwedi tse 6 uthi hospital. bangifihla amanesi Mmele wa ka bang esaba pata. ukusho ukuthi kunensimbi engenile Ba tshaba ho tjho gona le tshepe kodwa kene. uNkulunkulu wanqaba Empa modimo wa uthi hana. ngadiagnoswa ngesifo ngagula ngahlala 6 Re months ka kula ka dula dikgwedi tse 6. ngiyagula ngapha Ke a kula ka mo. nginensimbi Ka ngapha mo ke na le tshepe ka mo. ngidoja amabhulethi ngapha Ka kwa ke dojile kodwa dipulete. namhlanje ku-2024 Ba ka jane le selemo ngithi se sathane angibuyele emuva Satane ha ke kgutlele morao. angibuyele Ha emuva ke kgutlele I morao. shall never be sick again. Ha ke no kula I ha. pray for you in the name of Jesus. Rapela ka lebitso la Jesu. Asibuyele Ha re emuva. kgutlele morao. Siyanqaba nabantwana bethu. Bana ba rona. Asibuyele Ha re emuva. kgutlele morao. Ngoba nabathi asibuyele emuva namhlanje. Re kgutlele Can you stand up morao. and shout? Asibuyele Ha re emuva. kgutlele morao. Sizohlala lana. Ka dula mona. Asabuya uJesu. Jesu a ba kgutle. Noma singafika inhlupheko. Ya o ka fitla o sokola. Noma ngafika ama-challenges. Le ha maemo a ka Kodwa fitla. memeza thana asibuyele Empa ha re emuva. kgutlele morao. Anginizwa abantu baseCharles ake simemeze asibuyele Ha re emuva. kgutlele morao. Can you shout hallelujah? Ha re hallelujah. Can you shout hallelujah? Re hallelujah. Can you shout hallelujah? Re hallelujah. Can you shout hallelujah? Hallelujah. Can you shout hallelujah? Hallelujah. Amethana asibuyele Ha re emuva. kgutlele morao. Sibuyele emuva. Ha re kgutlele morao. Wena usithusa ngendlala. Wena o jwetsa ka tlala. Indlala siyayazi. Tlala ra e tseba. Kodwa emuva Empa morao. asibuyele. Ha re kgutlele. Asibuyele. Ha re kgutlele. Noma ungathatha umsebenzi. Le ha o ka nka mosebetsi. Xoshe emsebenzini. O tebelle mosebetsing. Ungasebenzi siyakwazi. Ho ska sebetse ra o Kodwa tseba. emuva Empa morao. Ha re no asibuyele. kgutlela. Asibuyele. Ha re no kgutlela. Asibuyele. Ha re no kgutlela Ngathi morao. uNkulunkulu angangirezela abantu la eCharles. Ekare modimo ka phahamisa batho Abazothi mona forward Charles. ever, forward ever. Pele re ya. Asibuyele Ha re no emuva. kgutlela morao. Abantu bomthandazo. Batho ba thapelo. Sohlala enyaweni Ba tlo dula maotong zikaJesu. wa Jesu. I want to close. Ke batla ho kwala. Bibele Bibele e re Maria Maria wathatha iperfume o ile a nka perfume e turang wayishaya wayivula. a e bula e shapa. Yabona umnikelo kaMaria Monelo wa Maria washintsha atmosphere. o ile wa fetola pleke May kaofela. your offering change the atmosphere. Monelo wa hao ha o fetole pleke Yonke into oyenzela uNkulunkulu ayishintshe atmosphere. kaofela ntho e etselang modimo ha e Yabona nale fetole. Charles akwazeke nje ukuthi ukhona usibani bani. Mona Charis ha o tsebahale hore o teng Make semangmang. kwafika yena kuyazwakala sefika. Ha so fihlile yena wa bonahala hore sa fihlile. Siyahamba lokukho
layelani bazalwane, Maria wavula iperfume. o ile a nka perfume. Lithi iBhayibheli iyashintsha i-atmosphere. Bibele re di ela fetola atmosphere. Uyithandazani njalo ukuthi ngifuna ukuba usisi, ngifuna ukuba umama. A ko e rapela ntho ena hore ke batla ho ba ausi, ke batla ho ba mme. Mayithandaza kushintsha A i-atmosphere. reng ha rapela o batla ho fetola atmosphere. Ekhaya lakho Hae he. akube wuwe oshintsha i-atmosphere Ha ibe wena fetolang atmosphere. ngoba uhlala noNkulunkulu. Hobane wena o dula le Modimo. Noma indlala ikhona Le ha tlala e le teng. skwele, noma ama-challenges akhona, Le ha maemo a le teng. kodwa Empa hlale enyaweni. dula maotong. Lithi iBhayibheli wayivula iperfume. Bibele re ile a e bula perfume. Wathi mayivula Itse hane a e bula. wathi mayivula kwavuka abantu. O ile wa tsoa batho. Izolo begxekwa uMaria Maobane ne Maria a nyamisa. ngoba ehlele enyaweni. Hobane na o dutse Kodwa maotong. namhlanje kwavuka umpostoli. Empa kajeno wa tsoa moapostoli. Ungacabanga ukuthi abantu abazomelana nawe abantu abangekho O enkonzweni. seke wa nahana hore batho ba tlamelang le wena ke batho ba seleng kerekeng. Maria bavukelwa phakathi Bo ebandleni. Maria ba ile ba tswelelwa ka hare. Maria bazondwa phakathi Bo ebandleni. Maria ba ile ba hloywa ka hare Lithi kwavuka kerekeng. umpostoli uJudas Iscariot. Bibele wa fihla moapostoli Judas Iscariot. Wathetha wathi yini indaba le perfume ingadayiswa Afika- kusizwa abantu abampofu. A hobaneng perfume e sa rekiswe o thuse batho ba Kanti sokolang. unamanga ulisela. Hanthe o maka ke leshoni. Ulisela elihamba noJesu. Ke leshoni le tsamayang le Ayikho into Jesu. ebuhlungu nje ukuthi ube yisela elihamba noJesu. Ha ona ntshe bohloko jwalo ka hore wena o be leshoni Ube le tsamayang le yisela Jesu. elihamba enkonzweni. O be leshoni le tsamaya Ube kereke. umbulali ohamba O be enkonzweni. mpolai a tsamaya Ube kereke. nenhliziyo embi kodwa uhamba O be na le enkonzweni. pelo e mpe o tsamaya kereke. uJudas kwakumele acele uJesu baba deala nenhliziyo yakho. Judas no tshwanetse go bua le Modimo a re ntate shebana le pelo Wonke umuntu la ya. akakhale enkulu ukuthi baba angifuni ukuba senkonzweni kodwa ngibe uJudas. Shintsha inhliziyo yakho. Ha le a re ntate ke batho ba kerekeng empa ke tshwane le Judas fetola pelo ya. Yebo uyahlabelela kodwa ekhaya abazali bakhala ngawe. Eya wa rorisa empa hae heno ba lla ka wena. Kodwa useduze noJesu. Empa o haufi le You Jesu. need to cry to Jesus and say Jesus change my life. Tshwanetse o le hore Jesu o fetola bophelo ba. Uthembekile. O tshepile. Uyayisusa inzondo kumuntu. Wa itlosa hloyo ho motho. Abantu abakholwa bese bethi abazalwane have benonya Batho ba kanti sedumela- babona wena. Ba be ba re mozalwane ba Uhamba hloyana. noJesu kodwa umcela shintsha Hanti inhliziyo. ba kile ba bona wena o tsamaya le Jesu hanti ha o mkopo ga o Ngiyakuncenga fetole. nawe owalinyazwa abantu bethi Ke a kopa le basindisiwe. wena o ileng wa Susa amehlo akho kubantu. tlosa mahlo a hao Ngoba batho. uJudas wayelisela Hobane kodwa uJudas- esondelene E ne noJesu. le leshodi empa a atumetse ho Jesu. Akusiye wonke umuntu othi Jesus 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 Ha se bona kaofela onenhliziyo batho ba right. reng, Jesu Jesu ba nang le pelo tse lokileng. uJudas wayethi Jesus 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 Judas o ne a re Jesu kodwa Jesu. wayenenhliziyo embi. Empa na na le pelo e mpe. Number 1 elisela. Sa bopele ne le leshodi. Number 2 ewumdayisi. Sa bobedi ne le morekisi. Umbulali. E le mpolai. Ngoba uJesu wabethelwa nje uJudas. Hobaneng Jesu o ile a bethelwa ka lebaka la Judas. Bengiyini ke mina? Nna ke eng he? Obvious ngizobetray abantu mos. Ke tlo jelwa ke Nawe batho. uzobetray abantu and bakubetray kanti uthandaza nabo. Le wena o tlo jelwa ke batho no ntse o rapela le bona. Kunabantu abaningi bayekile ukuthandaza. Ho na le batho ba bangata ba tlwaetseng ho Bahlele emakhaya rapela. bathi ngalima lenkonzweni. Ba dutse hae ba re kile No. ka lemala Yes, kerekeng. namhlanje uthi enkonzweni bakhona oJudas. Se ba kajeno hore bo Judas ba Bakhona teng. abaFarisi. Ba teng le Kodwa ukhona bafarisi. uJesu. Empa le Jesu o teng. Ngoba nakusula namhlanje ngiyawasusa amehlo ami kubantu. Ba bang ba re- Ngizobheka kuJesu. Ho tlola Ngizobheka kajeno ke tlisa kuJesu. mahlo wa ka, ke Ngizobheka wa kuJesu. Jesu, ke tlo shebela ho Jesu. Asume sebe ngifuna sithandaze. Re phahameng re batla re rapela. Ngikhuluma ngale message ngelinye ilanga. Ke tla bua hape ka letsatsi le leng. Kodwa ngiyafisa namhlanje. Ba ke a leka kajeno. Asiwasusa amehlo ethu kubantu. Ha re tloseng mahlo a rona ho batho. Yazi mase sifile Ha se re shwele. ngoba ukufa khona kuyeza. Hobaneng lefu le lona le a. And into ebuhlungu asilazi usuku lokufa. And then ntho e bohloko ke hore ha re tsebe hore re tlo shwa neng. Uzofa kanti inhliziyo yakho kuseyinhliziyo kaJudas O Iscariot. tlo shwa ntse pelo ha o ntse le ya Judas Iscariot. Uzofa kanti wena umbulali. O tlo shwa hanti wena o mpolai. Kunabantu abangathathi isibhamu babulala kodwa inhliziyo Ho zababulali. na le batho ba sa nkeng sethunya ba o polaya empa ba o polaya ka pelo ya bona. Uyasondla asigcine umalusi ane ngiphe saxophone singiyafana siyamazi
uyasondla uyasondla asigcine wemalusi umalusi siyamazi musu kulinyazwa abantu Usike wa limatswa ke batho. dlula kubantu Feta ho batho. bheka uJesu Uye ho Jesu. bheka uJesu Khutlela ho Jesu. bheka uJesu Khutlela ho Jesu. ngobani bathi namhlanje Ke ba bang ba reng kajeno. amehla uyawasusa kubantu Mahlo a ka ke wa tlosa ho batho. and angifuni ukubuyela emuva Ene ha ke batle ho khutlela morao. awubeka izandla zakho wethu Ko phamise matsoho a hao hore uyasondla asigcine wemalusi umalusi let me tell you this besiyathandaza e re ke le jwetse sebe se re a rapela. kwathi noma uJuda Iscariot Yana re le ha Judas Iscariot egxeka uMaria a nyahamisa Maria. kodwa uMaria engakayekanga Maria azange a nyahama. ukunikela Azange a tlohela ho niela. yonke into ayenzayo enkonzweni Kaofela ntho e etsang Usuku la- kerekeng. uyabona uJuda La bona Juda wayekhuluma into right o ne a bua ntho e lokileng. uthi uJuda akudayiswe perfume Judas o re ha o rekiswe ka perfume iyoni kuyosizwa abampofu ho lo thuswa batho ba uyabona sokolang. ukuthi ukhuluma into right La mona o bua ntho e lokileng. uyabona ukuthi ukhuluma into La right bona o bua ntho e lokileng. uthi hayi O right. akudayiswe perfume Ha o rekiswe ka perfume kuyosizwa abantu abaphuwa ho lo thusa batho uyabona ba abantu sokolang. ababehluphekile endlini Batho ba neng ba sokola ka hara bashayela ntlo eo. uJudas izandla Ba ile ba shapela Judas matsoho. wathi ukhuluma Ba iqiniso go bua nnete. kanti ukhuluma umoya uphushwa ispirit sikaSathane Hanthe o buiswa ke moya wa Satane. uyabona uSathane mezo divide ibandla Satane ha tlo a rwana kereke. kuqhamuka umuntu ekhuluma into right O tlo fitla motho a bue ntho e kanti lokileng. ispirit esimkhulumisa lento ispirit sikaSathane Hanthe moya o etsang wa bue ntho e ke moya wa umuntu Satane. mezo divide ifamily Batho ba tlo a rwana family. ufika ukhuluma lelapa. into right kuba ngathi ukhuluma into right O fitla o benka go bua ntho e phela ndoza lokileng. musu kusondelana nabantu ngoba bakhuluma into right O seke wa atumetsa le batho ba check bua ntho ukuthi e lento lokileng. right abayikhulumayo bamotivatewa yisiphi Sheba ispirit hore ntho e lokileng ba e buang ba e buiswa ke moya Siphi ispirit? mofeng. kunamantombazana afika umfana I love you Ho na le banyana ba fitla ba re ke a ahlanye rata. ahlanye intombazana Ngwanyana a hlanye. ithi uyangithanda A re wa nrata. kanti bafuna ukunikeza i-HIV Hanthe o batla ho kudisa ka HIV. check the spirit behind. Sheba moya. check the spirit 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 Sheba moya. athi umuntu uyabona la esontweni Motho a fitlang wa bona mona kerekeng. abakurecognize Ha ba o recognize. abakuniki nemike wena Ha ushumayeli ba o fi mic wena o re nawe rere. ngempela Le wena o re ka nnete. kanti kukhuluma umuntu ofuna ukukususa kwiposition Hanthe o yakho bua motho a batlang ho tlosa ho position ya hao. oh Judah Iscariot Bo Judas bafuna Iscariot izinto zenzeke ngendlela ba yabo batla dintho di etsale ka tsela ya kodwa bona. abanayo i-revelation Empa ha bana thuseletso, ha bana tshenuso. ayikho into eyinkosi njengomuntu ofuna izinto zenzeke ngendlela yakhe Ha ona ntho e le kotsi jwalo ka motho a kodwa batlang ho akanayo tsela ya hae. i-revelation Empa hana tshenulo kapa thuseletso. oyi la ibandleni izinto kumele zihambe kanje Kerekeng dintho tshwantse di tsamaye check hantle. the spirit behind Sheba moya o mbuisang. you will be amazed O tlo mmakala. lithi bo uJudah wayisho ngomlomo Bibele re Judas o ile a e bua kodwa ka ngenhliziyo molomo. wayifuna ukuntshontsha Empa ka pele o ne a batla ho kunabantu utswa. abakutshela izinto ofuna Ho ukuzizwa na le batho ba jwetsang ntho o batlang ho kodwa di bafuna utlwa. ukukususa Empa kwiposition batla yakho ho tlosa ho position ya hao. awutshela makhontana kunabantu abakutshela izinto ofuna Jwetse ukuzizwa ke batho ba pele hao, ho na le batho ba tla ho tlosa kodwa bafuna ukukususa kwiposition yakho empa batla ho tlosa ho position. yazi nje esontweni bakuhlupha A tseba kerekeng ba o sokodisa. uwe nje othandaza ufika early uthanda bona bafika late Ke wena rapelang o fitlang e ba nawe fitla lata. balayo ufike late nawe Le wena he so qala so fitla lata. ha bakuthandazisa bakuthe 2 hours 3 Ba o hours rapedisa nawe 2 yako, hours. Le wena he bakhuluma into ofuna ukuyizwa ba bua ntho o batlang ho e utlwa. kanti bakususa kwicebo likaNkulunkulu Hanthe ba o tlosa planning ya modimo. asibuyele Ha re asibuyele emuva ha re kgutlele Jema, morao. thanda asibuyele emuva Ha re kgutlele morao. kufika umuntu athi uyabona nje wena uyathandazwa izinto zakhe ayilungi Ho fihle motho ayilungi. wa wena o rapela ntho tsa hao kade tsa uthandaza hantle. iyeke nabafundisi nabahamba inyanga Kgale ntho unamanga akusibo bonke abafundisi abahamba Ha inyanga se baruti kaofela ba tsamayang dingaka. abahamba inyanga bayihambe bazofa besihogweni Ba ba tsamaya dingaka. kodwa thina bothina Empa rona sofela la re tlo shwella moo. as long as ujesu ekhona Ha fela Jesu a le teng. sofela la Re tlo shwella mona. wathi umhlabeleli ngizohlala la
a re ke tlo dula mo nna bina a ba khutle Jesu asihlali ngoba kumnandi ha re njalo dule hobane go le kwesinye monate isikhathi afika ama-challenges nako tse dingwe go kodwa fihla asimiyeki maemo lo Jesu empa ha re mo tlohele Jesu thani mina ngibuyele emuva re makhe nna ha ke no khutlela morao thana ngibuyele emuva re nna ha ke no khutlela thana morao ngibuyele emuva ha ke no khutlela Siphambe isandla morao zethu re phamise matsogo asigcine umalusi umalusi angizwa uyasonta asigcine umalusi siyahamba Umalusi